So we've Còig Criomagan mú Charles Dickens, rugach Charles Dickens, éid é seach of láin dearan as a bhíonna 8 sa jaíag am assassin. Ik adef y ced maha, va Charles Dickens y siôn y fi nach leisige, ach rydw y corn ag fiachan y mach siôn y fi nach leisige, van kracht yn it. Ag adef y tri, va fiannach ag Charles Dickens, maar fechte agus se grip y fore. Fegen? Durig. Ik adef y ga, rydw va Charles Dickens y sgrifa, charai cymysach gat dyn y letor edrych yn y leon yn eich fiannach. Leis sin va fáilseach y stúice an edition y vac mas. Agus ag adef y hwn, ha Charles Dickens enamach yn y la y diw son y sgielbachgan ege na misg Oliver Twist as y fel yn character grate Figan. Nem is je wel niet.